Čakali sme vlastne 40 rokov na túto chvíľu, aby sme mohli byť slobodní a aby sme aj dnes večer mohli stáť pred vami. We have been waiting for 40 years to be able to come to your church and say we are free finally. Viem, že na ten vek dobre vyzeráme. I know that we look 40 to you, or at least 40. Tí ľudia, ktorí odišli z našej vlasti kvôli tlačeniu komunistov, many people escaped from our country because of persecution. Mohli sa zase vrátiť znova do svojej domoviny. But now, for the first time in 40 years, they can return back to their own home. Čas k Bohu, upri zraky, vyznaj hriech, popros o milosť, opusti biednú minulosť, opusti biednú